دەم باش هێوی چنە؟ بڕاستی نفشێن هێویان دی دنیایە دەهەنا؟ بڕاستی هێوی دژیانێدا هەیە یان ژی هێوی دژیان ئەمەدا تونەیە؟ تو دزانێ دەما تژ مرۆڤێکی دپرسە گەلو هێوی لجەمتە هەیە، تو دخوازێ بەختەوەر بە، تو دخوازێ سەرکەفتی بە، تو دخوازێ ڕەوشاتەیە ئابووری بێخەم بە یان ژی پەیوەندیên باش بدەست بخە. بێگومان gelek persivên cûr be cûr tê bibihîzin. Lêku tu vê pirsiyarê ji mirovekî bikê. Gelo bi rastî tu bextewerî, bi rastî tu serkeftiye, bi rastî rewşateya aborî bêxema, bi rastî tu ji rewşa xwe razî ye, eger tu nerazî be tê çi bike? Di vê bernameyê de bi hêvî be. Em ê li ser herguliyên hêviyan biaxivin. Em ê bêjin çawa tu karî xewnên xwe bike hêvî û hêviyên xwe bike bawerî, baweriyên xwe bike kar, wê demê tê xwe xewnên xwe de bibîne. Di demeke nêzik de em ê her deh kilîtên serkeftinê bi hevdûre bişopînin. Li bendî mebin.